haganupan hasoman paima iteruskan hita perdalanan ni Golgota sihol hita manjalo hata ni Tuhan paima ai martonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan na mambobai benami goluna baru jana ibagas elek unduk nihur nami hatamu rositondui muma naman rajai hanami ase marmulia goranmu marhite goluh nami sadarion terlebih ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Hatani Tuhan nagabe panotap mambobai hita sadarion ibuat kumbani sada Korintus sia ayat 25 sonon ma isobut tapi sagala si parlumba mangorom do bani haganup ibahen sidia do sonai ase ijalo sidia sortali rudang naras seda tapi hita na sora maseda aima hatani Tuhan kita ganupan tentu ibotoh kita do ahado na porlu i pasirsir bani sada halak naman dihuti pertandingan atau perlombaan nagabe jiwa semangat ni namaningun ipatalar marhite goluh ni na perlu besahali seorang atlet atau orang olahragawan naman dihuti pertandingan dia harus memiliki sportivitas yang baik hati yang selalu menerima lawan dengan baik, juga harus punya penguasaan diri nadiar. Tentu ibagas piga-piga parhara ai marguna tumang lahu mangurupi bana dasku bani perlombaan atau pertandingan ibagas hasil nama dear. Kita ganupan sada limbaga on ipatuga apostel Paulus marpardomuan maon hubani kehidupan nih halak napur saya ijai nah hotop berkompetisi halani adong kelompok-kelompok. Tapi ipa ingat si Paulus hal natang si porlunan bani goluh ta'aima panrajayon diri. Penguasaan diri. Ase ulang tarbador hita, jana ulang gabe talu hita, jana ulang das galek kita. Ibagas perjuangan ni goluh on. Tentu on mana gabe semangat hapor sayon rosi panotap kubata. Ibagas na mandopakon goluhon hita. Bage do na porlu iparayak kita bani goluhon. Ibutuh kondo sikap panrajayan diri. Mangorom bani haganupan. Mangorom tentu ibagas on nini menguasai hadirionta. Langko magabe murah hita marah. Langko maikuasai ambisi. Gabe galek akulata. Seorang atlet kalau ambisius tentu ini yang gati mambahen bana semakin lemah. Tentu ondohoma na ipatuga kubata agar ibagas goluh taon hita. Boy tetap berjiwa besar. Marlumbang niuhur dan tetap manrajai hadirionta ase bagai-bagai horja na patut si tanggung jawab kononta na patut si horja honota boy horja honota ibagas nadear anggo tongon jupa bani hadirionta panrajayon diri ai penguasaan secara emosional penguasaan ibagas pamikirion tarlobi panrajayon ibagas hapor sayaon. Asih batahagan nupan selamat mamukah hari Senin sadarion si holma terus kononta perdalanan ni goluta marhite bagai aktivitas asih dapat kita sortali nalang ramaseda ai ma hadiah terbesar hagoluhan jana dihut kita panean bani harajaon ni nebata raja hita hadiriota pangindo hita Tuhan marhite tondu ini mampargogohi hita mataluhon haganupan hisap-hisap ni daging ta. Tarpuji ma Tuhan, rap mahita monang ibagas Tuhan, ase ibagas perlombaan on, ijaga Tuhan hita haganupan. Amin, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, na mambere hauhuron ben nami, ase talup janah mampu hanami manrajai rosi mangorom hadirion nami, ibagas perlumbaan ni goluhon. Ase lang pita sortali na ramaseda jupah kanami.
Tapi jupahan doha nami bani sortali na somar sedain. Ai mahaguluhan hatuahon nahum bamu isi pardihut kanami bani harajaonmu. Terima kasih mabamu Tuhan, ondos kubamu ma perjuangan ni goluh namion, ajari jana pamonangkam hanami, ase talup kanami ilobe-lobemu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Salam.